Ka Chilliangraij Sports and Youth Affairs Committee ha kasngi muchai chitarik uni ubanai da pengkut ko ya kop kenjat ball wa marsan ngut Chilliang watip kam ka 12 tai ka 5 football tournament arhajar arpholi. How news nem ki artali ki liang wada poi cha ka thong wo yakni ye nam job kani ka Lampung to ka Resort FC wa ka Kynjai para EFC. We yakni ki khun phaina na jrong ki pajba wa bon da wan sakhilang le da Bright Star Charmang MDC JHADC kam ukong san. Hey lang uti suchen General Secretary JSU Central Body wa ki wa he wasian kadong Chilliangraij. Hagaya lang ya khmat watbian chwa wo yo ki pajba usai ye pentau buik pentau bor pentau sap ki arliang hamadan ni liang uchai ni nyang ti de i khana param chaphang ilai luti gani ki yakop haki khat ar tali gisnem nei te chu chu de yo iklam e men sim le na wa he chnong udi hpd wa nauti suchen. Bright Star Charmang hawe ye kentin kam ukong san de ro u ye ke Chilliangraij Sports and Youth Affairs Committee ko wada chimkhia open man ye gani ki yakop na kisnem chakisnem. Weda pen e bogole ye ka committee kamju ye ki kenhun we chimbanta waro ye kani ge khun final da palai da Romania sangkon national referee we hakin ruphau minute yong gani ge yakom ki pejba da sakhi gi ye khun we thain we chongchin he wa ka Kynjai para EFC de yo ko thap hadu lekol na ka ball wa kanjat da udai bor ha ke minute wa ar phakunde uprim rose ha ke minute wa le phakunde wa ukun sai ha ke minute wa san phakunde Kadwa ka Resort FC wan haga minute waso pau wa haga minute waso pau ar de yo ko su ar kol dan hi we yagini ki kol da thap da Kevin wa utri miki kamte ka Kynjai para EFC de yo ko ye nam champion yong gani ka tournament de wara la ye ka song paisa wa san pau jar tangka wa ka trophy kadwa ka Resort FC da hap ko updiang ye nam rem we de yo ko ra ye ka song paisa we le pau jar tangka de lang wa ka trophy Ye nam top scorer yang gani ke tournament dara da Oliver Pale yang ke Oxford FC nei te ye nam best goal dara da Forlik Dekhar yang ke Kynjai para EFC kadwa ye nam best player dara da Primrose yang ke Kynjai para EFC